Toi whaatala whāturu whaopopongo talafau mai sa mo le whai ungon leiva yaso o se mai le whaafonga. Wa whae atu le tinaya tangaloa Whitney Sikosi o na tiute whaakone sulo si amani sa moa sa whaatutei mai luna ofisa i Wellingtone. Lona alo le tō whae a 4 Stephen Sikosi na te wha wawina mo le isi 5 tausanga. Wa iei tele fesoasoani sa mwhai o na awala mai whalitupe o ati na e alalangi na whatupe na leilalo fesoasoani le malo si amani i a Samoa e a ngai bloketi ma te mwhainga o puipuinga ma le whaasawina o le sio manga mai a awhia ngaonga o le tau. O le tele o tiutele a whaatino e 4 o le anga lua tu i lava i Samoa o na isi fo inga ruenga o lo whea ngai mai ia ma whaingo fia i feso ta inga malo tātou o te nuu. O le sauninga sa whātou teia lea i le whale aingo le roko i le fifi, o le fionga i le sui pāle mia le fionga tuala Iosefo Bonifacio, na vea masui o le mālo e mamori atu le whaaftaim whaamnianga, e tiu te fōu o le sunga a fōa, e ui o se tangata anu o si amani, a e waloa tausanga o au mau i sa mua mauna mātua, ma whaia ila lātou pisinisi, le treasure box e a pia. Wa tau a awe nātu i se sauninga whaapitoa le vaenga le puipuinga le malinia ni usila, se whaai longa whaapitoa e leso ona tuina i se tasio le mālo, e le tamai a lui nifo, whaasaful tausanga le matua le soifua, i le te le o lona sao i le lavea ina leo soifua le au waa o le mana wanui, le ua mangoto nei sa moa i le masina te nei. O lui o se tasi leo i lanto e to a wha i lanto na whia ngā ruenga whesoa swani, wa tu i nātu i ei wha i longa wha apitoa. Pei tai wa tu i nātu ma le tāro sangal tama i a lui, ona o ia manona ainga le ua laki nei le se o le kota, pe le ono a wala to i se whesoa swani a lanto pepa, i lalo o le whesoa swani e ese mai i le pine tau loa wa tau ao ina. Ya wha makala i ya uma ya mga umia ya la ele do maya se kali mau ya nga le o mo ma fa ilunga fa ko le ngi e ke wa ko ngwa ke o se kai bi on ko vala au ku ya la va nga ya kali fia fo ya si va nga ya no fa nga va ku ya ni ma ko pe por si al finangalo le fionga le minister mtanga venga le fa walo Harry Schuster ona sanga lu gwe so ni foi de vaenga le fesa ma manwa le mano. Ya o te mine ye le o la mo na ta to moli pa tai le o la ve ino tanga tai ele yo stan no nga o le se ni fa mo nyanga mo o le fo le sa fa yanga lu nga le leida ya o le me pitsin fi lot o le na fa tino e ta to tanga lu nga le ma le tanga lu nga le fesa ya tute ho ile ele mautino por al meto por termine to por ale ali ani mai to ale ya to mai mal male ta to fa nga lunga fa ti lunga na mo fo i pine o fa longa al vaenga leo fa pe fo i le au nga lu e lunga le va al na fa no sa fa so swani o se sui le malo au se talia mo fa so ta inga ma se sui mai il falta le malo le sina lei o se reporti mai le official numero fa mawina le atu o fa mawinai Eivas fu malefitu te se malefitu miliona tā la, le tau wao whai o loa umana wha uru whale mai ile atunu ile masino se tema. Whatu satu ile se fun maltasi te se malefa miliona tā la, le tau wao whai o tātou lava o loa na maketi atu atunu i whafo ile lava masina. Whai loa ile ofisa o numera wha mawina, le vadu se fun maleono te se maletolu miliona tā la. E siri ai le au whai tu whaatasi o loa na awina mai i tutono le atu nei loa tātou o lo maketi atu atunu i whafo. O le tele o lo whaaudu whale mai i le atu o le tu tau i tau mawha. Ua whātau sanga o lo lango bea le kompania li Asaki Kisuna e le laka pisa moa. Le foi wa foi atu le lata i le whase la wafe tā la le tau o ni ta vale e whaonga ina le au koleni ai meise au filifilia le atunu i tāpe nanga o taalonga whaavao mano. Na whai lon sau noanga al Bristene al whalapa tonga li Asaki Kisuna e whaawau pela lato fisoa swani le tātou la kapisa moa e le ngata o nisi o aseta
ai whapena fo ili tutau se leni. O le yasa ki suna e le na o le lakapi sa mo o lo ave ia la tu fisoa swani, e whapena fo i inisio whalampa ptonga na malo, whalampa ptonga tu maoti, o lo whaia ngā ruenga fisoa swani. O tala fo ia whai unga le vaiaso, o le tele o le tātu o tino, whasoi foi